Ovo je video za vas koji se dugo zadržavate na internetu, koji već imate naviku da svakih recimo pola sata provjeravate što ima novo na društvenim mrežama, na vašoj vremenskoj crti, ali i za vas koji razmišljate o tome kako iskoristiti svoj boravak na internetu. Vidite da ima dosta nekih neobičnih ponuda, pogotovo vezano za umjetnu inteligenciju. Strah vas je, to je normalno jer to su stvari na koje ne možemo utjecati. Plašimo se da će preuzeti kontrolu nad nama i onda smo vrlo oprezni, a u tom oprezu često i propuštamo i dobre poslovne prilike i mogućnosti koje su nama svojstvene, našem afinitetu za nečim, našim talentima, a i volji i želji da naučimo neke nove stvari, pa si razmišljamo kako da onda to znanje unovčimo na internetu. Nema tu ništa lošega u tome. Dakle, ostanite i dalje, pratite ove epizode i nadam se da ću vam pomoći da donesete dobru odluku bez nekih rizika ili nekih ulaganja, jer sam se i ja tako opredijelila i vrlo sam opuštenija nego prije kada sam razmišljala joj što će biti s mojim novcem, zašto sam taj novac tamo dala i pomirila se s time da ga izgubim, što se i dogodilo. Ali zato sam tu s novim iskustvima i želim vam ispričati svoju priču i nastojati uputiti upravo vas koji tražite neka rješenja u online poslovanju, nešto što biste radili od kuće ili ovako u prirodi kao ja, jer takvih poslova ima. A ono za što sam se ja opredijelila jeste share marketing i vi možete na jedan ležeran, na jedan kreativan način doći do svojih prvih prihoda, a ja sam tu da vam svojim iskustvom, znanjem i uz pomoć ekipe koja je uz mene i kompanije koje sam se pridružila kao vanjski partner u marketingu, tako da možete i vi mnogo toga ovdje i naučiti, primijeniti i poboljšati svoj život. Tema onoga što nas najviše zaokuplja, pa eto i u ovom videu, a to je sasvim normalno i prirodno, jeste novac, jer živimo u materijalnom svijetu, makar kažu da smo mi duhovna stvorenja koja su se spustila u ovo materijalno da iskuse što znači biti čovjekom. Uglavnom, svi se nekako patimo ili tako. Ne znamo što bi, kako bi. Izgubili smo putokaze, izgubili smo zdravlje, mnogo godina je prošlo, a da naš život nije bio kompletan i ostvaren, ali kažem, nikad nije kasno, jer mi smo bića koja stalno rastu, stalno evoluiraju, samo ako tako to dozvolimo. Neko napreduje brže, neko sporije, to uopće nije važno, bitno je da nikad ne zastanete na svome putu razvoja i napretka. Opreza nikada dosta kada tražite neke poslovne mogućnosti uz redovan posao, a možda ako ste ostali bez posla ili ako ste u mirovini ovako ležerniji, sigurno da tražite neke mogućnosti kako da upotpunite kako da poboljšate svoje financijsko zdravlje, upotpunite svoj budžet, kako biste manje ovisili o plaći, o mirovini i da se potrudite upravo onoliko koliko smatrate da možete, ni više ni manje, makar uvijek možemo trunkicu malo više da bismo dostigli jedan bolji nivo, da bismo napredovali, makar nam je teško napraviti taj korak. Tema novac, financijsko zdravlje je normalna tema, prirodna tema i zato o njoj govorim i ja, koja sam stalno, evo prosite, moj pas nešto se tu valja. Amigo, ajde nemoj. Amigo, ajde, sad snimamo. Tako da
Ja isto tako sam dugo vremena, cijeli život se plašila novca. Ako sam ga slučajno zaradila nešto više, gledala sam kako da ga se što prije riješim. I to su ta uvjerenja, naša preduvjerenja koja nam kažu da novac je zlo, da se za novac mora mukotrpno raditi. Ali eto, došli smo u takvo jedno, možemo reći, digitalno doba, novi svijet koji se takvom brzinom mijenja, pogotovo zbog i umjetne inteligencije. I plašimo se toga, ali eto, ja se ipak još uvijek držim nečega prirodnoga, nešto što je poznato, nešto što sam provjerila, pa onda o tome volim i govoriti. Novac, kad kažete, vidite na reklamama, kaže zaradi 5000 eura, zaradi 5000 eura, skoro ne radeći ništa, ali to moguće? Ne, to nije moguće. Vi se možete obogatiti na više načina, doći do novca, ne kažem sad nekako bogatstvo, do više novca, možete nasljedstvom, možete radom, možete nedopuštenim radnjama, prijevarama i tome slično, i možete pametnim radom, pogotovo udruživanjem s nekim. Nisu to konkretno partnerstva klasičnog tipa, nego udruživanjem u mrežu. Tako da se, znači, ti poslovi su zapravo u svijetu, takav način prihodovanja su mnoge ljude izvukli iz bijede, da ne kažem i obogatili. Ovdje sada govorimo o nekim realnim iznosima kod nas i kad vam kažu 5000 eura ili dolara, što znači to? Samo to da zaradite ili kažete pa nije to tako neki velik iznos, mogu i riskirati. Onda dođete u nekako napast da se javite na takav oglas, da počnete istraživati i onda se utopite u moru tih informacija i svega toga. Sada ću vam reći na koji način je najbolje pristupiti svemu tome kada ste ozbiljni i kada ste donijeli odluku da trebate nešto učiniti povodom svoga financijskog zdravlja. A financijsko zdravlje donosi drugo zdravlje. Bez novca danas je teško i mnogo toga. Dakle, novac nam je potreban i u svakoj dobi i ovoj kasnijoj dobi, jer lijekova je sve manje koji se mogu dobiti preko redovnog zdravstvenog osiguranja. Stoga nemojte se plašiti, nemojte se sramiti, da tražite neka rješenja, da mislite o novcu, jer normalno je misliti o novcu, ali na način kako to rade uspješni ljudi koji imaju novca. Oni uvijek traže neka rješenja, što da naprave, kako da nešto okrenu, kako da nešto prodaju i na taj način i dolazi do prihoda. Kada o novcu razmišljate na jedan stegnut, ustrašen način, kao nemate ga nikad dovoljno, strah vas je svega toga, liježete s tim brigama, budite se s tim brigama, a ne poduzimate ništa, onda je to siguran put prema daljnjoj nestašici i gubitku ne samo financijskog zdravlja kojega već i nemate, nego i svega drugoga, svih drugih područja u životu. Na temu onoga što najčešće dobijete na svoju vremensku crtu, na rezultate pretraživanja nečega, sigurno je dosta tih reklama povezano s novcem ili možda s nekim drugim temama. One teme koje su vas najviše zanimaju, na koje se najviše zadržavate, makar znate da su to glupe i nepotrebne teme, najviše ćete dobivati takvih objava i takvih oglasa i štošta drugoga nepoželjnoga. Dakle, dosta je važno paziti na čemu se zadržavamo na internetu, što pišemo, što čitamo. I mogu vam reći da sam se frapirala kada sam vidjela da mene umjetna inteligencija tako pomno prati, ali opet nije toliko pametna da ona sama nešto o meni izmišlja, otkriva nekakve tajne koje možda ja imam ili nemam, nego ona sve prati što ja radim na internetu, o čemu pišem, kako se predstavljam. I konačno sam se usudila upisati svoje ime, postaviti pitanje umjetnoj inteligenciji. Tko sam ja, tko je Rajna Banovac, bilo me strah šta će izaći iz toga i moram reći da me iznenadilo
iznenadila slika koju sam dobila o sebi, kakva je moja slika na internetu. Makar za sebe ne smatram ni da sam lijepa, posebno pametna, inteligentna, ali valjda iz onih napisa, onog tog pisanja kojega volim najviše pisati, manje govoriti, valjda je to inteligencija izvukla iz toga. Dakle, jako pazite, dakle i sadržaj koji najčešće otvaram. Dakle, pazite uvijek kako provodite svoje vrijeme na internetu, što čitate, što gledate. To može biti zabava i nekak da se opustite i sve to u redu, ali uvijek gledajte da vaše vrijeme na internetu bude pametno utrošeno. Upišite u komentar koje vrste objava drugih, koje vrste reklama dobivate na svoju vremensku crtu, svoj vremenski zid, pa ćete iz toga zaključiti čime se bavite, čime ste obuzeti na internetu kada ste na internetu, koja su vaša interesovanja, za šta se zanimate i dobit ćete sliku. Znači ono što vidite na svojoj vremenskoj crti, to ste vi. Makar su drugi to objavili, makar su oglasi pušteni, bilo da se nalazite na društvenim mrežama, YouTube kanalu i bilo čemu drugome. Dakle, tu vidite kako vas drugi vide i možete vidjeti kako sebe vidite, vaše interese i vaše zanimanje za neke stvari. Kao share marketing trener i partner u kompaniji zdrave prehrane i dodataka prehrani, konkretno potpuno kvalitetnijeg života, unapređenju vještina, zdravlja, znanja, evo volim pričati o tome i drugima i vama i drago mi je ako vas ovaj video bude zainteresirao. Vi ćete odlučiti što ćete dalje. Bitno da dobijete neke informacije koje vam mogu pomoći. Ako ste osoba koja traži način kako da zarađuje preko interneta, online, tada bi vam iz vlastitoga iskustva prenijela neke savjete, ono što sam i ja shvatila nakon 10 godina od kako sam na internetu. Kao prvo, kada naiđete na neku ponudu, bilo da je u tekstu, da je u slici, da je video, važno je da upoznate tu osobu, da saznate više o toj osobi, da tražite da razgovarate s njom. Jer mi često naginjemo tome da se usredotočimo na proizvod, na neke riječi koje su okidači, da nas malo bocnu, to ovako ljudi koji znaju po videima kako se to radi putem videa, znaju dotaknuti naš problem koji nas žulja i onda kako video traje, tako imate nekakvu potrebu da se odmah priključite, da odmah nešto, međutim malo stanite, malo otpuhnite, makar kažu da odluke treba donositi brzo, ali uvijek je dobro malo promisliti i prespavati, pogotovo ako trebate dati novac. Znajte da uvijek netko treba vaš novac i budite tu oprezni i ne srljajte u nekakva ulaganja ili nekakve ponude koje traju samo do ponoći i tome slično, jer brzati nije potrebno. Drugi savjet koji bih vam dala jeste da tražite više informacija. Osoba koja nešto promovira, koja nešto nudi, koja je dobrohotna, dobronamjerna, tako izgleda, želi vam pomoći da je vama bude bolje, ipak tražite više informacija i ta osoba bit će sretna što joj se javite i bit će zainteresirana da vam da dodatne informacije. Bilo da je to kroz razgovor, da baš tražite razgovor i bolje upoznate tu osobu, bilo da vam da nekakve linkove, poveznice na neka web mjesta ili u e-mailu da vam šalje nekakva objašnjenja i upute i tako. Uvijek tražite više informacija, interesirajte se i vjerujem da ćete onda iza toga donijeti i pravilnu odluku. Obično kada se pridružujete u neko poslovanje, treba s nečim krenuti. Mnoge kompanije ili ljudi koji
možda žele zaraditi brže nekako, pa trebaju vaš novac, onda će vas nagovarati na neke velike pakete, na nešto što bez čega ne možete krenuti, ili kad krenete kažu vam brzo će startati, brzo će zaraditi. Nemojte nasjesti na takve stvari. U svakoj kompaniji zavisi kako ima koja to, taj ulaz kako ima organiziran. Imate osnovno, ono što sam ja odabrala jeste da ne moram ulagati nikakav novac, nego si kupim proizvod u određenom visini, to nije više od 60 eura. Dakle, to je ulazak u kompaniju ili u moj poslovni tim ako se odlučite u to. Naručite si proizvod za 60 eura i onda ste tu i imate sve mnoge druge pogodnosti. Evo napominjem da ne morate čak ni ulaziti u nekakve poslovne mogućnosti, nego budite samo kupac, čak se ne morate ni učlanjivati ako vam nije bitan popust ili neke druge pogodnosti koje kompanija daje svojim vjernim kupcima, svojim vjernim članovima. Sljedeća stvar koja je jako bitna jeste kad sačuvate svoj novac i počnete malo istraživati. Kad vam kažu sad ćeš ti krenuti odmah zarađivati, to nije istina, nego treba jedno vrijeme prvo da se upoznate o čemu se tu radi, koje portfelje, čime se kompanija bavi, da isprobate proizvode, to mogu biti i usluge. Evo ja sam odabrala industriju zdravlja jer to mi je bitno i u mom životu i smatram da je bitno i životima drugih. Iako kažu to je već prepuno tržište, velika je konkurencija, jeste, ljudi često odu u apoteke pa tamo kupuju, a uvijek se može dobiti, ne kažem da tamo nisu kvalitetni proizvodi, ali uvijek se može dobiti proizvod povoljnije, ali čak jednog dana ako to odlučite možete promovirati i preporučivati te stvari drugima i na taj način si prvo zaraditi za svoje proizvode koje vi koristite, vaša obitelj, a kasnije će, ako se odlučite dalje usavršavati i dalje preporučivati, pričati svoju priču, tada onda i kreće i prava zarada. Kada se odlučite za poslovne prilike, nikad ne uplaćujete novac, a da ne znate čemu taj novac služi. Posebno bih preporučila da ne kupujete neke pozicije, neka profitna prava, neke biznis modele za koje vam kažu da će vam ubrzati zaradu ili barem doći do prvih prihoda. Nemojte to činiti, uvijek gledajte da za svoje novce dobijete nešto konkretno. Bilo da je to edukacija, jer može biti takvih kompanija koje rade edukaciju, bilo da je to proizvod ili usluga i tako dalje. Većina početnika u online poslovanju kada ste pridruženi affiliate partner, a to sam i ja bila, zapravo mogu reći da sam ja majstor u početništvu. Uvijek počinjem iznova, uvijek nekako mislim da sam onda i pametnija, na pametniji način, ali radim velike pauze i to nije dobro. Ali dobra je stvar u tome što uvijek možete iznova i vas taj posao uvijek čeka ako zatrebate novac i ako odlučite da ćete određeno vrijeme provesti u određenim aktivnostima koje donose i novac. Izbjegavajte poslovne sisteme gdje vam kažu da kupite neke poslovne pakete, modele, biznis modele, pa kažu evo ako uplatiš ovaj biznis model dobit ćeš odmah popust takav i takav, odmah se negdje lansirati, pozicionirati. I onda kada se više zainteresirate, naravno da je svi ulaze u te poslove radi novca, ne radi sad nekakvog osobnog razvoja posebno ili pomaganja drugim ljudima, nego prvenstveno da pomognemo financijski sebi. Onda se dogodi, ako imate strpljenja i ako vas to zanima, da uđete u tu pozadinu tog marketing plana, načina kako se izračunavaju provizije, pa tu izgubite dosta vremena to proučavajući i moguće da ćete tako proučavajući shvatiti, pogotovo ako je sistem nekakva binarna matrica ili tako neki algoritam, ako uđete u to i vidite te mogućnosti, i onda ćete se moći navući na to da stalno gledate u to i da čak uplaćujete nekakve pozicije, ako je tako sistem u toj kompaniji, nekakve pozicije, profitna prava na sebe,
na djecu, na muža, na ženu, na ne znam koga, šogoricu, brata, sestru, samo da biste napunili novcem taj svoj binarni prostor. To je jedna velika pogreška i nemojte to činiti zato jer se ne samo što ćete potrošiti novac i nikad ga vratiti, nego ćete se navući poput ovisnika kao na kocku. Čuvajte se toga, pogotovo ako ste ovako informatički otvoreni i znate kako tako se isprepljuči ti programi i kakve su mogućnosti, što je doista ok. Programi rade odlično i svi imamo jednaka prava zaraditi novac, ali ne na ovaj način da ulažete toliko novca. A oni vas koji su iznad vas, koji vas su uveli u sustav, oni zarađuju od tog vašeg ulaganja. Nemojte to činiti, nego je važno da širite zajednicu svojih partnera u svojoj grupi, u svom timu, da svako pomalo ako kupuje, jer kupuje proizvod mora biti u pozadini, pomalo ulaže ako želite se pozicionirati, ako je to obaveza da uđete s nekom pozicijom, onda idete samo na ono minimalno, ne smije biti više od, recimo, nekim kompanijama je naručivanje proizvoda čak može i do 500 eura, čak i ne mora biti tako. U kompaniji kojom sam se ja pridružila jeste svega 60 eura i za to dobijete proizvod i cijelu godinu dana ne morate ništa kupovati, nego se možete, ako želite, posvetiti daljnoj edukaciji i daljnoj suradnji sa mnom da krenemo zajedno u poslovanje. Jer nitko nije uspio sam. Ovo su poslovi koji imaju multiplikativni učinak zato što se udruživanjem u grupe, kroz to prožimanje, kroz ta partnerstva, to povezivanje u mrežu postiže mnogo veći učinak nego kada sve radite sami i kada se bavite direktnom prodajem, samo vi prodajete određeni proizvod. Ovako kada imate svoju grupu ljudi koji ste potaknuli, naučili, ne morate vi biti neki edukator, dali ste im mjesto gdje oni mogu ići korak po korak, jednostavni korake koje slijede i svako će odlučiti za sebe hoće li nastaviti, hoće li ići dalje u poslovnu mogućnost ili će ostati zadovoljan kupac, a možda neće ni to. Nije bitno. Bitno je da u svoju grupu imate, znači privlačite i pomažete onim ljudima koji zaslužuju vaše vrijeme. U sljedećim epizodama govorit ćemo što znači biti pridruženi vanjski affiliate partner kompanijama koje promoviraju određene proizvode, koje su uglavnom prave kompanije su u skoro svim državama svijeta, pa čak i u vašoj državi. U državama su čak i otvoreni baš fizičke trgovine gdje možete i posjetiti trgovinu, tamo dobiti dodatne informacije. Ne morate se ništa učlanjivati, plaćati neke članarine, barem ovdje u ovoj kompaniji koju sam ja izabrala koja mi pomaže, ne kažem da sad zarađujem ne znam kakav novac, jer stalno imam te prekide, nego uvijek kažem da je vrijeme utrošeno u ovu vrstu posla transformativno. Kada ne radim to, kada se ne bavim time i kada drugima ne pričam o tome, osjećam da me hvataju moji stari demoni, jer kada imate dovoljno vremena, onda se događaju neke čudne stvari, a to je da u vaše misli ulazi prošlost, ulazi sve ono što ste davno trebali otpustiti, ulazi dosada, ulaze nemir i možemo reći i strahovi. Tako da uvijek kažem, ovo je kreativan posao, pogotovo ako volite pisati, ako volite govoriti, ako se volite družiti s ljudima ili se možda ne volite družiti s ljudima, čak i na taj način možete uspjeti ako slijedite ove načine gdje kažemo imamo više od 20 metoda posla, gdje se ne morate ubijati od posla, ali morate, pogotovo na početku, ipak jedan napor uložiti u svoju edukaciju i svoje
pozicioniranje na internetu ako želite raditi online. U sljedećim epizodama, koje nadam se da ću i snimiti, ponovo se onako i ohrabrujem i ja iz ove lijenosti, učmalosti, ali nije bilo samo to, nego uvijek nekakve životne okolnosti. Pomagala sam suprugu da iscijeli nogu, pa sam se tu angažirala i onda zaboravimo na sve ono drugo, uvijek su ti neki prioriteti, ali dobra stvar što se uvijek možemo vratiti svome početku, svojoj grupi ljudi koji su još uvijek tu, koji su samostalni i koji rade ovaj posao i koji uvijek mogu doći na mjesta gdje su daljnje edukacije, jer na taj način radimo, imamo taj sistem rada gdje ne morate držati nekakva ne znam kakva predavanja. Uvijek su tu grupe u Facebooku i edukacije gdje uvijek možete ući i pogledati kako da riješite neki problem, kako da postupite u određenoj situaciji, kako da se motivirate. Dakle, uvijek je tu jedna mogućnost. A ako ne volite pisati, smatrate ili govoriti, ili ne znate šta bi govorili, uvijek je tu umjetna inteligencija za koju sam se ja odvažila da zavirim u nju i zaprepastila sam se kako je moćna. I pitala sam umjetnu inteligenciju, neće li moja kreativnost sada zamrijeti i otupjeti ukoliko budem nju koristila. Tako mi je pametno odgovorila da je moj strah opravdan, da doista ako se potpuno pouzdam od riječi do riječi u ono što ona piše i da nikad više sama nešto ne sastavim, da su onda velike opasnosti za moj um i za moju kreativnost, ali ako vidim u njoj, u tom mom virtualnom asistentu, kada ga pitam za neku ideju i kada on meni to sve lijepo izlista, onda zapravo ne moram sve kako je on rekao, nego je to samo poticaj kako mogu iskoristiti njegovo znanje koje je prikupio iz cijeloga svijeta i ideje, kreativne misli, kako mogu uobličiti i podesiti sa svojim načinom izražavanja. Dakle, ljudi moji, nalazimo se na jednoj velikoj prekretnici u svijetu. Plašimo se umjetne inteligencije, ona će doista obuzeti ovaj svijet, ali budimo uvijek nekako na oprezu. Nemojmo zaboraviti govoriti, nemojmo zaboraviti pisati. Ponekad uzmimo olovku u ruku, pišimo svoj dnevnik. A što se tiče svega toga na internetu, uvijek pažljivo birajte koliko ćete vremena i na koje sadržaje odvojiti dio svoga života.